Yimmy Garth. Ryan to Casey. Oh, Ryan to. Sure. Tiana Morton so them a home to. Anna Khalil. Nish. Had it some home to. Nish Marshall. Here, 6 years and some to spawn them a nish. Oh, Nishi Heem had to give me Garth. Oh, Kaig will chase in Anna Hine fat the will. Oh, we should mach Ryan to. Right, mar sin, nish. Tógan áil. Agus tú seans de ténig ta chút ténig. Cad a déir míad a gúna í. Tóg bog agus. Tógan sé bog Sé díirech, bhfuil sé fós an na haine chré. Tá a bham tá sem hias go fóil. Oh, ní ma hééis sin in éair. Fan bog an ish. Cén leis a hagain ró ná tóg? Nawn tóg a róid me? Bog a leis me. Sé díirech. Cad a dhéana míad mar sin? Rai míad amach an garí gan dád. Agus geo míad copóga, agus buine siad san an piandaid a buinte buise. Tiana í go rih. Anna amach lé. Nish mar sin, cáfuil den an tóga san. Is sé bun a hardín. Ó se, na cína dúr dadlin an tachtan chacaite a bhainech se ba? Sé díirech a bham. Ó ní maith an éair, fan bog mar sin ra mé síos agus fiach nach bhfuil éon popóga ann. Nish mar sin. An son, sníad na lamtóga a hóid me. Right, can we seachan hénig? Seachan is ná dóig hénig. Nish. Buine siad sa an piandaid a buinte. Tásúla go gan sé se mahasta. Ó díana cinnta chré. Fan bog an ish. Now. Ó, nish tú dúna chosína nish. Nish a chré beag. Éin ás. Ó bham, há faoi se fachta gom, há dríocht na capóga. Coinnig sin inis. Seo mar sin, ní cá Steve se dulmach. Dí fénig in se fa tamlín beag a gimmert, mar cátan sa péir gola bhú. Is tólan go bhana mé siar ó náte chun na lamtóga san. Bhí cinnte go dunan, agus háim si siúrálta chun fáil réiló san na máireach. Bhfuil is a goibh cad a gceanamíd. Déanamíd anrastóibh. Anna sé, as lamtóga ach. Tá siad anna bhar fadíh. Díal sé go má domsa bham. An sáfáid na lúscóin míid sa na bhúfan sa papéir. Ó, fan bog nú, but in éis an a sé Máid na holéh. Ó, áráit mar sin. Ra míad a bach a fag dénú matí, ach sin na mé gáin na chalíní. Tíana í go rih.